بەندەم باش زمان و ڕامان دیساجی بە ئاخافتنên kesên xwediyê ket û rol duwarê zimanê Kurdî de deriyan li ber gotûbêjkirina mijarên giring vedike. Vê carê jî mêvanê me weşangêrekî Kurd e ji Bakurê Kurdistanê ye ku nêzîka 25 salan weşangerî kiriye. Ew jî mamoste Korxolî Kara Aslan e. Korxolî Kara Aslan ji Bakurê Kurdistanê ye. Sala 1960 li gundê Kavarê li navçeya Tetwanê li bajarê Bedlîsê hatiye jiyanê li gelek deveran xwendina seretayî û navendî xwendiye. Dibistana mamosteyîtiyê li Amedê xwendiye. Li zanîngeha Enqerê dest bi xwendina beşa mavnasiyê dike. Ji ber xebatên siyasî yên Kurdistanî ji zanîngehê derdikeve. Ji ber sedemên siyasî demekê dirêj ji temenê xwe di zendanên Tirkiyeyê derbas dike. Nêzîka 25 salan weşangeriyê dike. Bi dehan pirtûkên Kurdî yên dîrokî, çandî, wêjeyî û siyasî çap dike. Niha li Stenbolê dî jî û di nava xebatên Weqfeya Çandî û Lîkolînî ya Kurdî de cih digre. Temaşevanên hêja niha mê biçin cem hevkarê min kerem û mêvanê me hêja mamoste Korxolî Kara Aslan fermo. مرحبا حوالو گرین هجا میوانین عزیز تماشاوانین دلوان بری هر تشتی دیسا و سر چاو سران راتن و مخیراتن اکرانی کرد شوپه و مخیراتن برنامه زمان و رامان برنامه زمان و رامان و هفته هیجی دیسا میوانه کی هجا تین مالاوه و لدیوانا ما ایرو ماموسته کروغلی هیا کروغلی قرا اصلان سر من سر چاویم راتی و خودی وشانخانه دوزه کو به سالای گلک خباتین هجا چاپ کرنه و لسر زمان به تایبتی گلک خباتین وان هنه ما مستسر سلیمناتی گلک سپاس مالت آوا نو خیر دابی سپاس دست پیکی ده تشتکی کدش بو تماشاوانین ما ببیجی هبه سری ده اموی بکر سری ده سلاو و رز دمکی خوش جبو همو تماشاوان و گهداران و بو وه مالاوا با گوه ام عزباندن میوان کرن سرسری من ماموسه گلک شادم هستایی که وکی تای که بس سالانه دلداریا زمانی کردید که دلداریا و شانگریا کردید که کارو خباتین خود که ایرو لوی دیوان میوان ما و میوان کرد شوپه تماشاوانین مایه ماموسه هم دست پی که ده بحثا و شانخانه دوزه بکن کینگی حتا و کرن و چمه بست هبو وی باره گران و شانگریا کردی چه درده و هبو هدا سر ملی خواه سپاس سری ده از بجم از یک جدام از رینرین و شانخانه دوزه نینم پشت دمکی از بشتاری دوزه بوم او جبر پروژه کووارا سربستی حوالا آلیکاری خواستن جمن من جی پیشنیا روان قبول کرد ما کوارکی باش رکوپک بناو سربستی کوارکی سیاسی بو دریاقست جبری من دست بکر بریاوی تجربه من تکیلی من وشانگری و کوارگری هبو کادروی سیاسی بو و ما تجربه خود کووار سربستی دا کرن یک و کوواری وشاندن و دوی همان دمه دا وشانخانه دوز دبن سیوانا وشانخانه دوز دا دردکت کووار سربستی کاروباری وشانگری جی البته ما سر ملیمه و اوا تقریبا 22-23 ساله است وی کاری دومینم و شانخانه دوز نزانم های وجهه تونه لباکوری کردستانی سالین 6 7 8 9 و شانگری لسر به پشتگیری پارتی و ریخستنان دمشیا دسپیک ابو یعنی هر پارتیه کی وشانا که خواه هبو یعنی ینگو پیوستی او ریخستن و پارتی پیوستی به چه هبو وان کتابو کوارین گوری بیرو رای خواه سیاسی ایدئولوژی خواه دمشاندن همو وشان خانه کردا آیدی گروبه کی بود آیدی در دوره کی بود ران ریخستنه کی بود یکم جار سالا 88 89
چند هوالین دلسوز کردپرور و کردستانی بریاردان کو وشانخانه اکی سربخواه آوا بکن و بریاری وشانخانه دوز هات آوا کرن یکم وشانخانه گو در و گروب سیاسی هاتی آوا کرن لباکوری کردستانی و آرمانجی او بو کتابین گو کرد محتاجن yani lekolinin ser zaman lekolinin tarih و çanda Kurdi yani Kürt muhtacı çı kitabine ona bu eşinin Peki ligori pediviyan derkete meydana geliyor yani god ihtiyacı qada Kurdi de çibe ligori ve ihtiyacı ligori ve pediviye derken beli gori yani gori ve pediviye dest bu weşangeri kirin havalan emciwi bidominin lewra parti u rexistin kitabın gujwan ra lazım yani bir raya xwa bigeyne xalki ona çap dikirin xwa duyda problem tune bu le hind kitap geri kesinet hat vak rexistini tange grubi mervle binere kitabın gerek heja çap ned bun kesi çap nedikir ve şanxane doz destavit van işan u çtin başı yani karim başı kirin و حتی نهجی موی کنسپت نگوهرتیه یعنی او کسین گو نویسکار و لیکولینرین گو پارتی زده خانزیکی برهمی وان ناکن لی ام پیوستی دبینن گو اف برهم بگهن نکرده کرد بخوینن فایده جی بگیرن ام وی konsepti dominen yani kitabın go em çap diken yandı ve babet kurdbin yancı zaman kurdi be yani zaman kurdi be yancı babet kurdbin uy em dikarın kitabın Türkçe çap bikin ama hatta ha doze çend per Türkiye'nin kurdi çap kiriye gelo Ya rasti neziki 430 zêdetir kitabetme henen elbet hindek jwana jiber gu Kevin'da hatine çap girin destemede o kevan ninin qeyde wan ninin dijital le yem 20 sali dawi hemu ji destemede qeydet wan yen dijital henen دیسک کتابی گومه چاپ کردن هر اون یان 430 همو بکردینه یا نخیر مخابن یعنی د ناو رژه کتابت مدار رژه کردیس سیسیا یکه yani du bi Türkiye'ne yek ancak be Kurdime kariye çap kin du sedem hene kitabın Kurdi kim bun yani beri van nehde sala kitabın Kurdi gelek kim dahatın nivîskarjî kim bun beri yani yeni tercümeci kim bun merchant kitabın klasik ji tercümeyi Kurdi kirine yani zani tercüme ji bu peşkistine zaman gelek bir faydaya gerti le kitabın Kurdi kim bun du kitabın Kurdi kim tane frutin yani جبر گویم و شانخانه که سر بخونه ام گوری روشا بازاره گوری فروتنی کاری خودی کن لازم ام کتابان بفروشنجی ام بکارم بفروشنجی yani eğer kitap ne frotin ام نکارن جارکی چاپ کن برهمکی دی چاپ کن جبر وی çap girna kitabın Kurdi şekkiyeme yani hemu veşanxaneyin Bakur'da ev sistem dıxabıda yani belki hindeki reje ambejin sadepinci çend hebje berjorin belki çava bejim ya veki nubahari veki avesta belki peçeki berjor ne nubahar ne avesta kitabı reje kitaban sadepinci Kurdini nevi kemtire yani o gelen periji kemzede bir rengiye yani wa dimeşen jibokul serpiye xubim yine kemzede alternatif ekidici yani eğer
قوتك هزك رخصتنك لبشت وشان خانتون أبى مجبور يقولي روش بازار بله تبيجر باشه ما مستبیتر پرتوکن کو دوزه چاپ کریه این کردی نواروک چنه مثلا فرهنگ چاپ کریه آن از بیشم رمان چاپ کریه لیکولین چاپ کریه بیتر قداوه یا کردی امکانات چاپ کردن چنه ين سالين أول كتابين زمان مجالك جرينج دايا ين فكرنا كردي أو كاسين جو تركي دا أخبن بو فكرنا كردي مجالك كتاب چاپ كربون يعني جورا جورا يعني سوية كتابين درس ما چاپ كربون لقالوي كتابين تاريخي PDB هبو و آنهاجی یعنی کتابین تاریخ لیکولین سر دیرو که باشترتن خواندن و فروتن لگل وی ادبیات کردی یعنی چیروک و رمان و هلبست جیه کی مهم دیگره دناو تیراژا کتابین دوزه دا جاران romanın yani çiroken Türkiye em çap diken reje kim yani mijarin mühim ben eğer mijar Kurd ben şorşen Kurdistan'ı ben ciyana Kurdavari be taybetici demin tarihi yani vaki şorş Şeyh Said vaki Dersim vaki em bejin ser geliye Zilan roman و چیروکن و هاجی چاپ پشتگو هناك يعني جلسه ما بهم چاپ کن زازاکی قطعا دوشانه بدار زازاکی چند کتابت ما هبون دویگاوی والاییه که بوش بر چاپ کرنا بر همین زازاکی نها او والایی نینه يعني وشانخانه تنگو بر همین زازاکی چاپ دکن هنه kitabın Zazaki yenkerhati damaj meratin levra es Zazakiyamın terinakke guaz redakta bikem amade kariya çapı bikem hevalin gu veşana Zazaki diken em didnava başa mamusta naha اوقات پرتوکاتنه چاپ کردن ام بیشن و 400 پرتوکان 405 پرتوکی چاپ کرد که ما 305 200 جای ام بیشن بکردینه خوینره و بهتر کینه اکو پرتوکن و ام بیشن دکرن خواندوانن ملت گلم یعنی لیکولینرن پرتوکن و اکو ون يعني او دکن نمیشه ام بیشن لدو پرتوکن ونه او كتلة او قرصة كينا قالوا بيتر يعني ام وشانخانه دوز وشانخانه کی کردواری کردستانی yani her çend tekili bir xistine kiratuna beji şorajger u serxabun xaza kitebet mezeletir kadroen siyasi yen gevin u yen nu o nefşa bu siyaset era tekildare دخوینن لورا لیکولینن تاریخی لیکولینن سیاسی و بابتن کردان و گریدای ام چاپ دکن yani خواندوانین زیده گو ام اگ دکن کادروین سیاسی نه پشتیوی خواندوانجی خواندکارجی خواندکارین زانینگهان علاقه کی باش dedene kitap etme yengu xazan tarihi him bin diroka kurdi him bin çandu oka kurdi him bin dukhinen prani evin yani kadroen siyasi o fandakar bale ma musta pertuken kuwa çap giriye vaki belav kirene kelo dihije millet yani وکی مینا که بیشم لدیاربکر کسی که بخوازه پرتوکا ما مستبو به اثر قیرنا برزان لآمده بخوازه بینیان لباجارین باکوری ولات اگر بخوازه او بلاو کرنا و چه روشه داره گلو yani ne taze probleme ki nuye seri da hatta ne yani belav kirna kitaban Türkiye ve Kürdistan'ı kitabın Kürdi yani dekolini ser Kürda
به پروبلم بوده همو شرکتین بلافکرنه یین ترکانه دولت یعنی کتابان خود دور دیکرن ج بلافکرن و فروتنا کتابین کردی لورا زختا حکومت یعنی بر پرسیارین خواجهجی پروبلما درتخن دو وشان بلافکرنا وشانان دستین دو ام بیژن تیارین دو باسکین سیاسی دارن یکی وان چپراون یا دیجی اسلامی نه نه این اسلامی ترک و نه چپراون ترک برهمین کردی زیاده حزناکن خوشی دور دیکن جبروی ام به امکانات خواهد به تکیلین خواهد تایبت دیگهین پرتوک فروشان و ام بیژن دزگینگ و برهمین کردی بلاو دیکن وی چند سالی دا لسر اینترنت دزگین کرده هات نوا کرن او باش بلاو دیکن لسر دیجیتال کم زده تنفروتن yani اوکی لسر اینترنت دفروشن سپارش دیگرن و دشینن ادرس سانترال گوری یندنیجی و جا یتمه طبعا یما آلیک دیجی امبارگو یک لسر وشان خانه دوز هست جبرگو هند ریخستنان دوره دکاره هند ریخستنان رخنه جی بکه کتابین رخنه لسر ریخستنان هی پارتیان و انجی گروبان اما کتاب آجی چاپ دیکن جبروی جی امبارگو یک دزاوانتاجه که وی دیجی امبارگو یک یعنی نگود دزاوانتاج تنیه رسما قدغه دیکن یعنی جامعه که اگر تو پارتیاوی رخنه بکی کتابیت نفروشه و کتاب فروش جیبه پرژی قازانش بکه کتابان نفروشن و دکارن کتاب فروشان تهدید جی بکن شما وان کتابان دفروشن ابجی پروبلمی که ناخویی ما سر اشیه کی سرگیه و کی مزنه ایشه کی مزنه مخابن تنگنیریه تنگ فکری بچکی ویتینه پیشیه بله ما مستپرسا من یاداوی دست ودا چه هیه دواره کردی ده وشانخانه دوز چه آماده کریه او خوینرین دوزه دمین پیشته چه ببینه ولی دستی مدار کتابین او گلکن یعنی ام پیراناگی هنگو همیاجی چاپ بکن دستی مدار بر همین باش یه نویسکارین کرد نویساندره یک کردی جی هنه لیکولین ترکی جی بر دستی مهنن yani ne lazım o kabejim ünvanı kitabın yani nüviskaran le berhemin baş eko amada kired bu peşte çelme da inşallah بدومینن yani سال par me 23-24 kitap çap kirin jwana 12 Kurdi bun 12 Kurdi bun ama nivi ve nivi zedetir bu İsalcı her em dixwazin bir rengi بدومینن yani ki mani nivenif em nivi Kurdi nivi Türki çap bikin az xserkefti saat خوش به ما مالا تعوابه تشرف تا برنامه من سرسری من سرچاوی مناتی جوار سرکتنی دخوازم سلا و رزمج بو تماشاوان و بینریت مالا تعوابه حوالا هگرین هجا تماشاوانین عزیز به حتی جماعتن داویا برنامه از زمان و رامان او حوالا هگرین لسر اکران کرد شو پیلمه تماشا کرن ایرو میوان من ما مستکر اولی بو ملسر وشانین دوزه هنک آخوی صحبت کرد هیوی دارم فیدهک دابه و هیوی دارم بدلی و به حتی جی که برنامه ملوری قدیا حفته یکدن ادبیجم بمینن خیر و خوشیه ده گلک سپاس هفکار من کرمو میوان می هجا کرخولی کارا اصلا تماشاوانین هجا دیساجی خلق کامه بداوی هات حتی خلقه کدن و هفتیدنه کدن هن بمینید کیف و خوشیه ده